wong gedangan. Kayak kabaran pisan rabine mangkat luaran, lakine meneng ning omah tampangnya kayak juragan. Kecenuknya moral pisan terkenal unggal biduan, jarene bos gudang duit sayang. Tapi ning luar negeri jarang pisan dikabari, sekalinya pan ngabari mung gawe dugal ning ati. Boro-boro go alamat takon apa kabar sayang, ribute takon baik kiriman. Mas Agung, 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 Mas Agung. Bos Amerika, bos Amerika, bos Amerika. Wong Gumiwang, 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 wong Gumiwang. Mama Fikri, Mama Fikri, Mama Fikri. Tampangnya mencret, betelek, klimis pisan, pakaiannya rapi, mayal, kulit tembelek, kulit tembelek, babodo rapi, pongkon bang luar negeri, tiwasun percaya, malah kulit tembelek, dasar wong lanang, gawe nyemengin, pengangguran, ngakune bos gudang duit, kanggo kulit tembelek. Tapi nending luar negeri jarang pisan dikabari, ibu dol kene ngabari mung gawe dugal ning ati ibu dol. Boro-boro go alamat takon apa kabar sayang, ribute takon baik kiriman. Nok Mela, Nok Mela, Mimi Oji, Nok Mela, Mimi Oji, Nok Mela, Mimi Oji, Nok Mela, Mimi Oji. Bapaknya dolken, ibu dolken, bapaknya